Good evening, ma'am. Meeting popular government likely to be formed. I Iran se tholak padigi mi ki tarikh 2023 tholak padigi to handaki chahi sigi February gi tarik mapanda chief minister resign to matung da tarik 32 da akoi gi state da PR thamjinkhre sigi matung da hujik laiba mi ki 32 sidai da Tapsana Tahom ze Paduini, other Sigimatang the Marakita, Langak, Sam Gadra, Sam with Ramayam, Tungsin, Nebangam, the big claim to what of the biggie, Sam Hunting Bigi, PR Lapagi, Kana, Bakana, the popular government of Kiba, when expect of wasing to PR, fulfilled on Bangam, the Brahamin, Bagi, am named the regular post lake, the Marak Seda, a Kozi, PR Lapasiki to Anton Masiki, Pauching the so happy say, May Tarahum doi. Ki kasi ki paper high Dailogue newspaper da sudum swai study ko PR se kano to bagi popular government si masi form torok pa ya bagi thajaba lei haiba pong chingwa mamam lei de loina na koi Manipur legislative assembly speaker ti Satyabratana athu go matam da state asida koi popular government ama center na sem halak lagani haiba gi thajaba lei haiba se phong dokre tawbo to mahak masamakti speaker gi form si paira ka masi lei rubana lengak sem bagi anu bagi si plan sida mahak yausulu budi lei haiba wa form si lei dugu mayam na koi athu go matam da Sagi PRC review to Harakanda, a popular government, Simokbayabagi, Yam Jong, Hazabele from the Fungi, Aduna, Matang Swaiseni, popular government, Makui Semokbayabagi, possibility say later bra, Gamtuna Semokbaya, Doribano, have not tried Matang the Queen in Zanaba. Meeting Tamjara, Sigi, Quickam to Pocacabani, Canaan of the Sarugabina with the Magdalene Central Levire, Kakum Naziba Panelist, whom the Hanamakta, former chief secretary, was our NABAKISHORE at Ramnokcheri. Ani Subudar Langston BJP Human Rights Law Network Manipur gi ekoi director Rakesh MEIHOUBAM was out Ramnokcheri. Ahum Subba Panelist when Langston BJP ekoi the front Manipur gi executive editor was PAOJEL Chawani was out Ramnokcheri. Was a han bagi say NABAKISHORE laktige. Was a han bagi na ekoi kuide sigi matang se semangam dan lai lakwe ekoi nei dan lak se kuide tuna koyam samna haitare. Popular government se koi speaker masang su phongdok pikhere ma se thu matam da sum lakani ka habi thajab lebra kamai thambini swai dos Popular government se Manipur gi praja ayam su roina pami people ki mandate phangiba elected members sing sina sarkar paiba hai simak tu praja na khatang nuai kaina nuai hedi kaino da karigumba problem am la rang matam da hai bam khopam he leitaba asai gi PR gi leiba government se hi governor gumba chief secretary commissioner makhoi sing sidi miam praja ne hek unaba phangdaba makhoi awa se phongdok pham leitaba Adumasu oiba. Aduna miyam praja ayamana popular government si pamiena adumai tong lai amana thamge. Ada popular government si leiba yabani. Leiba yari si kaidogi leidrim no question nam hangjeri ba. Leiba yab si leidrim si ki maram si more or less ani ni habi ai. Ma akoina sum ubada BJP gi manung da leiba internal stripe hai tare ko leadership ki matang da pena da ba mana adu oragadi lebak ngakpada soiba kutoba leiba asagi yam koi na kari haini khoi gi Manipur si conflict le na wa basi kuira bani na masi pen da basi mayam leiba praja gi pen da basu leiba adagi legislation mayam gi pen da basu leiba aduna internal ba koina more or less BJP gi manung da legislation sing si ani thokna divide tawe se khoi February gi tarik Mapan tara February 1st ada ide hoina haure ure haujiksu hariba internal division se masi patch up tawrabra tawdabra bese masi question mark amani ada khoina jengudadi masi patch up tawbugi mong si ude even handaki MLA kunma thoina ngasagi soi tawrista BJP ge MLA tarahumdo yauri MLA tarahumdo si more or less khoina sum jengbada Siri N biren gi leadership se pam de na leba dissidents ki MLA na ayamba oi aduna until and unless hariba BJP gi manungi sigi division se pechap tawduna ekoi sarkar ma semasi ekoi sema mana leader oi bade ekoi loine accept tawre ga haiba ayana ba ma leitri ma khaidi anogo popular government ma lakpa se khara hena wagani karigumba adu bu kare haini center gi BJP gi leadership na Kariguma directive on Pidana and when Loina Mase Yadavi Aroi
it is in the interest of the people, in the interest of the governance haidna admai tawna akan ba wafam ga thamaga makhoi gi difference patch up tawbo ngamgadra ngamoidra habisisu question mark amani ade adagi popular government la oidabagi maram sina amana hojike leiriba Manipur gi situation si hoji yam fluid oina leiri sima tangdu leita ba haibedu madi kya leitri anytime flare up tarokpa anytime situation si ngasagi yam phasil lakta ba yabagi fiung su sum lei hariba ngasagi laiba PR lakoi tha ahum mukari musida hanaba sunaba du mamang gi su tha mari manga mu hari har su kwa hanaba sunaba si makhara hantare adu makpo leiriba kuki jogi site gi leiriba makhogi tone na tender hariba ji administration first solution first adu matung da peace hanjalaka dawni haibagi posturing torapa aduga somdana ngasagi khoigi valley gi site gi su free movement sit lehengadabani mase aikhoigi right ni constitution na pibani haibna chingba right mayam si matpagi matang da central government da akan ba dabi torokpa ada mainly aikhoina PR lakpase atopa maramana constitutional machinery sina lebak ngakpase fail oire as per constitutional provision watung da lebak ngakpa ngamdre haibadagi mase PR thambasu sum tongnai adu mangni handaki sida president ki order du da palli bese aduda hojiki thani makhai ahum di phadri thani makhai ahum muki hojiki numit sigi matam chida situation change tawrabra tawdri bra ngasagi conflict sigi solution di hojimati leibadi nate aduna central government na masi popular government hanjilar ki habese hanjinala ba tawrabra taragadi masi center na su khoi na su masi situation se dil to ngamdre no state government na popular government na dil toro madugi pharasu phatrasu madugi blame or credit no laujaro ra haidana makhoi masi inthorokadra adu possibility amsu lai kana da problem yam complex oibni na ekta kari hani hoji laiba especially me valley rom side ki di thudokpa yam kana sima demand so buni haba leite asigi demand ekoi na khangbodo baibo hojiki khoi Manipur gi integrity sip kai be yaro haba si wafam jidani ate demand gi su to leite adaku gi rong gi side te jamna hard line oiba mawong da solution for separate administration si thamdri makhai di khoi free movement yaro dese highway hangoi kholoi ka haiban tawba posturing si bharat sarkar na mase dil to boda mokhoi da kari hani mokhoi incompetent oi high jera natraga mokhoi they don't want to deal with this situation haigadra mokhoi the confidence laitabra natraga mokhoi the willingness laitabra ekoina mase zo makhal gi interpretation to wi ai hariba adubu lairibo overall lai matam sida PRC thataruk phawguri sangdokpagi leinabagi parliament yagrabani na tha phataruk phawge matam phawbudi PR gi government central government da chance pibusu aidi phataba nate ana dumai tawna hainingi Manipur gi hujiki leiriba situation sida matam khara central government na dil to hunbadusu thataruk phawbusidi moi ngamdre har kanda popular government da moi sinirak podo ko sukai de hujikti moi thabuk su kaimta soba masak naiba thabuk su amta tobudi udri hariba so let's give a chance to the central government aina ahame round sida ai dumai tongna thataruk to su pi base pa pifam thoprai na dumai tongna ai thamjage okay sa leiriba thataruk se phoki manung da haitai tawriba thabak thorom sing si akoi yengbagi matam du phokti akoi pira yengsi habagi apam du su leide duga akoi si mam ai kano dam lakchege ojara case tam lakchege oja akoi ge center na hairiba pochi aya basi pidragadi semba ngamoidawre habe post le miyam ge apambadi ozan thambide akoi ge popular government se la kan da ozan application se mang panbi hib da khoi ge haifam akoi wakat pham kano ma changpham ji moida oibandana aduga lakpana di hena pambane dubu hojiksi adum center na masigi pochi ma semu ka harak tri phawbudi ngamoidawre ba habai wa se su dum lei haitare aduna yam tuna simak pa yabagi meeting ama thamba yabra kamai thambidi ngoja aigi motadi hojik leiriba kano si nongthong biren lusingba sarkar du pienda ba mayam amanamu chei bagi di masing langam ko adu masi masita da masi kano to budi magi sarkar tok budi kaim to adum leba adu khang no ma dili chelule halaga adum sat kundagre likewise akoi gi hojik leiriba kano si su president rule si su hojik mayam
anticipate tawuni ngasai gi mi tarom doi phau munung sida koi sema ba yai edu to ba yai hena adu gi mamang da jum hai gre saka ma sem dori ni munung ngang na dana to ba MLA sing kadi sing marak ta ko chen chen ko khara uba adum urga lai adu bu ai di handaki matang si ai kaya thaja phate hojik le riba kanu si mawong sida aduna masi at the same time hojik le riba MLA sing ruling de yawi MLA sing marak ta su makhoi gi kanu makhoi masen si yanare pula moy yanada ba singdu moy wari chadunga dana amata oigrabani aduna sarkar ma semna bagi lambi laani haibana singbasu kaya madu masu adugi mami su ude aduna masi hauji ko enadi mayamna jide khabanga sigi khabadaga yawrisi ai masimak oinabagi lambi di udri adubu karigumada central government gi blessing ama laktana hojik leiriba phiba moy masegi marakta yanada mayam leiragasu central government gi anusingdagi masi sarkar ama sembagi tangai phadaba leirei haina tawraga senanaba lambi yalakpa natanadi hojik leiriba phim sidadi ai kaya ochokti hena ai thamjani okay ja ai hojik ki oinadi khara semakpagi posi mami si khara samna ui haipa wafam da thame oja paujel chawda lakti ge oja kamai yeng ba ngasi sisu haukiba haurakkiba irang du ye chahi ani chap chana phabagi koida yam chaw na ngasi gi mayam gi apunba khoi warep lausi habin chingba khoi kaidorak pa habagi pendraba mayam irang si makha samdadana ba khoi punla kana pangthokpagi thoram chu ngasi gi mami yam chaw ma ta kre chahi ani khoi pharakpagi haitare adu marak stani huji khoi ge mu laiba potsi speaker masana tham gi center na semhal agani habagi thajaba lei heba potsi makhagle aduna kamaina thambaya thu matamda semakane be thajaba lei bra natraga center na yaba amasun yadoi makha se jam chauna pon be posi leim dana oja kamaina si meeting thambi si akhoi gi hojik lei film sida akhoi gi ma'am nam haina ba term hai tare ko popular government ai engon tilai ko ma'am chui si gi terms so I'll call it unpopular popular government okay and I know that we all know what popular government means. If they were really why wasn't all this crisis controlled in time? Yes. Number one. Why did they let Manipur burn? Because we don't know what says the wireless. Which Manipur run. I think all the communities are affected. Like communities, either jet population, affected. Manipur economy worst hit news. Inflation highest in India. When the pasta is white tare ko. Adagi koi mapan chat pe ade. Adagi chingmi chingna kumdarak pe ade. But still, at least some hope that koi in handaki folks amadi amuko when the torkan sida kanto koi some sort of a meeting hai tare ko. Tawo ju amna kanto en khale. Adu phayen khale. However, akoina ngasai haijariba akoina thagat luriba mihuching haijaba tare our legislators akoi constitution ma'am si thagat liriba adugumba MLA sing sina makoina vote khoma matamdi laibak asi nungai hani Manipur gi integrity ka heloi miyam gi haksel miyam gi education leriba sing se loina mak phangani nungai hangani akoi miyam pulap chakot minar si habi potane slogan at the same time leriba political parties ingi manifestos asu moini irise aphawa atane pataba amu yawde why dina amani but reality de ke tholoke expect adudi why ga chinga koi khut ka mandabagi khudam dudi ain hen elaborate to share Manipur miyam hen khana grabne Facebook to kenam thakalo mi kyam phagi after I samok so dong koi pha dum yawe kaim ka de no problem koi di kenon logi adu koi professional hazard ne nogi koi adu kaim problem adu issue le tia aduna masisida akoi gi miyam gi khon miyam gi kholo miyam gi freedom of expressions fundamental rights sing mulla kan sida akoi sai tan koi nungai jani akoi na harauni akoi lam lep kani akoi sana lep kani akoi building lep kani mathang vote ki tungin ngani hai issue da hoine MLA when thought of course Mazuka Mingon Peter Mazuka Handab the we all acknowledge Toji. Adu Oitagasu Sahabasu Italism Zaga Disum Panahawu Tagasu Kangde Harum with the harm with it and Zavu Harum when the Hawk when I just Mayam Kagasum Samin Kaka.
आओ yang sum cha le ka khoi sum cha helak ta ga di madu di nuai te au ta ra khu sum miyam gi kholom la pa ta ni hujik le film si de ta seng ha kan IDPs na laure kholom yam diem yo suicide kya ta ure ado ai adu gi film de moi di mi na tra then what is the first issue of the government sarang macham sara kan si IDPs miyam tama kan si moi de no da phang do selbo phang de adu moi di mi na tra then what is the so called popular unpopular government doing aduna madu yak ta na trawa at the last minute intervention je government central government na asidi yare maram de 2027 di BJP di adum phajar bi film le ni na sina khoi gi journalist ki khoi yeng jaba media ngam da hai tare ko adu gi film du lei bani na hoji center da gi di khoi gi mai do tha gra ba cha khra bani na khoi gi divide and rule policy ta communal politics masi mi am to ta ga di khudong sa je kana da adu hoji sit ta sena ka di governor na Manipur pali akoi char nga sai coming back to my first statement that akoi thagat ki mi sing na pan bai mo ta akoi si mitop Indian government ki akoi kano hai ta Manipur hai ta akoi ki thaina gi James Song la kan si da akoi ki Manipur ko lom le no yam ta yeng hil cho kan ko party state amagi ta akoi chief commissioner no pala mai phem do adu gi same thing ne bu jan jale we are going back akoi ki progressive not regressive hai ta tung hal cha podo adu na travel to ise adu ga isana pa nge do akoi thagat che ba akoi mu ching na cold storage da hapsel la kan thama kan deep freeze na hapjang re anytime I hang do ke lo to ko di dissolve to tri ko house okay they are still alive adu di ai na ai sai mi mu thaja ba di ai khong an jan bani that is bad politics sung do ro BJP na adu hujik la yang kan bi ro Pioneer, ngasai so called unpopular popular government to same no khona ba kan sida mi speaker changure loi changure ada ta ga di somgi side oigera or the other akoi gi atopa side lei ba haitare ko magi anti incumbency gi factor myam ama lei ba nahan gi kun ma thoi gi plus 10 cookie MLS moina form to jare na I re ada ta di myam ma ta leader ok tu kana no cookie ore maite ni yare maite no ore Kukini yare. Ata de kaman no na ga go mo hapto ibra na mate pangal gi isino ma hapto ibra. Wahanga ma. Ata gari mane kan ro tongam do ibra Manipur gi hu to tho mi ko myam atra. Si gi pipe te le ba ho myam si kana na meng ga do no. Ana mai te na to ta gari mai te gi bendes hana dum masa no okos. Kram yelak taw ni. Kuki to kuki yekini. This after all community way ni ko na hajiri se. Ata gari matik chaba sab chaba miyang do khan mangam ba highway do chief minister mo ta di Manipur kundai mi sing siglo khar khang dong dong na ka da adugi leadership adugi ambition adugi moral spine adu le ta ga di kamai to na hapakane whereas akoi gi Manipur gi le film di deep rooted corruption jam ta ga na te hoji pipe ting re akoi gi adugi har gar jal kai ting gi chil ting ko akoi gi ising loi phangre Manipur tang khaya ma hena 70% phangre adagi akoi kum puraba project myam se myam nen khambirang mane adagi kari bharat ki adu tawni adagi go to the hills campaign do di akoi gi cookie sing oile me oi me myam sing chakha hoji go to the hills elem ama campaign am le den adu gi potu ta gari tawri policy sing duga tawduri akoi tori thok sing si hayu ta gari I don't think that in the near future koi tha taruk si di koi PR se lawtho kan si unpopular popular government nam sema kani hayu dai thajade okay ja je pawmi thajade ba pose lai de duga ai kano da ani subagi jana pake sero janga sai se PR se kano taw akoi gi popular government se lakta bagi madam se la oidoi madam se ko jan jamang thambi khibda maroi ne he haurak matam da BJP gi manung ga lai riba akoi gi division hai tare masi ju phawba mo yasinara bra habi gi mami dudi mami isam samna udai pot am lai masi musu one of the reason se pot se lai re duga huji akoi na santi lakna bani haina Home Minister na budi tongan ba po se magi version se adum keeps on changing hai tare Rajya Sabha da na tham ki Lok Sabha da na tham ki hai be po se sarkar se mangam da bagin hai be dum Rajya Sabha su tham ki Lok Sabha da na mo matang utam chana kun irang ki laksin bagini samna samai tham gim ha po su adum lai duga santi lakna bagini hai na PR se akoi gi thambra hai ra gadi yam singtha ningai oi da ba akoi gi till that hai tare hojo certain development khara utara ga su paikhalak pe po tu de koi na mami se ta ba se udri hai tare so to be honest with you in the other side matang akoi na dum PR se sang ta hanba na
ngasai koi at least 6 months bok de pira ko yengsi na habe pot am lei bedo swai area sa de khujuk phau bi na de koina yam kana singtha ne nga oina pot se ubole de tuna sigi marak state da marum da kai lei ra bano miyam na haine geopolitics sa chingbai miyam puthu nei na ba lei ri swai area sa de kamai tham bi ni ga thang sing we gi de surbala ho je ki PR tham ba se sigi ground reality ji khoi manipur da mi a ma loin khange khoi gi PR pure se manipur gi situation se laksin ge law and order situation phan ge natraga conflict se losin ge na tham gi na te ri ba masigi reality di BJP gi internal crisis to aduna maram oidana out of compulsion just to avoid the embarrassment PR se tham da ba ya da tham gi me khoi loi khange che da budi madu di pallu ba ya da ni na constitutional machinery fail oi re highway one re ba all along central BJP leadership ki makhoi gi intention haigadra makhoi apam badi Sri N Biren Singh the chief minister oi base makhoi da yamna convenient oi he is very cooperative kana parliament gi floor da high grade na thabak na center na tawba daita na popular government Sri N Biren Singh da kari hani madu thang thaba aduga mangon da full power pi brai su pi da ba Zag unified command gi khangde DGP hapa chief secretary hapa base center gi apam ho na tawba mase remote control gi sarkar oi na lag pane ari ba ada hojik su sincerity of the central government se koi tum loi khane ari ba whether they are sincere to solve our problem natraga makoi ngasai gi popular government ama se maga makoi da inthoke habra habisisu masi masu koi question mark ne hariba hoji for the central government gi makoi ge intention se is not very clear ketang effort khara budi tawre ko koi ge wari saba ge just ice breaking hai tare kaudana CSO group as nakalari makte ge wari sarure adui makha da mu kari lakadom no dusu koi mit to ubo phangde madugi road map ama time frame ama leiba sunate tawrisu bo hariba aduga kasegi national highway hangdokpagi meitei sing chatpa jaba yawdaba kogi sing somra lakpagi adugi mong dusu makha tana mase soidana hangdokki haibagi intention su ude ketang afaba development ne khoi labi chapadu ubuse khoi malonggi oil depot dagi thau gi tanker singse ate top essential commodities singse escort toraga masi Chorachan purum da puwa mali pubagi adum gari mayam line up tawi maduna some certain supplies khadadi ngase thau nu ma kari mu hana thapadi porokpodo Mizoram di porokpo khropro to porokoi mahota koigi IOC gi depot malom dagi supply to go mali en sum jengda aduna certain kanomdi dum leire ado modu lakpudu da meitei gi leibo imai ben sing natraga CSO sing na basi chatpa yaroi ana koi thingbu su leite maduda yetbu su kaimta leite aduna ekoi gi valley gi side gi di yamna liberal loiba amaromda mase ayetpa thamningdaba santi pusilapuse sum pamba ngami even ngasi make numita kari khoi gi kotu na kariga tawribu singi celebration sigi moi theme je kari hani maitai ga cookie joga separation day kra hana mai dong tawe theme je adu all along masai gi separation je thamba hai tare ko adu ngasai gi surbala na hariba no gi geopolitics na maram moidana India gi makhutsi punsilabra je koi nasu adum khanba khar lei maruena cookie gi sin makhoi gi familial ties leba mejo Myanmar da leba maruena hojiki sin gi kambu siga Manipur da Mizoram da leba sigi cookie sing amsung mijo sing siga makhoi si amata oiba culture da law da khara manaba khara sum leba aduna khoina Manipur da cookie singi mathak sida central government na crack down tawragadi karigumba somgi kaladal multimodal masigi transit transport project sida kaiba lakadra ade haibagi singaba ma bharat sarkar da lerongani second na hujiki Myanmar da thoiba internet disturbance haitare ko masi lalhoba rebellion meam lergna about as much as 50% of the territory si hoji lalhobai khutta leigre na haina tari ada lalhobai khut sida hujiki Chin area sida lalhoba moigi Chin gi group ama ani leri makhoi su area je phanam control tawre Arakan da su azum 50% tawre adan India gi long term ma gi geopolitics jengda hairi ba lalhori ba kamu singsiga India ga afaba ties matung da thamgi hena khalaga de
मसी क्रेक डाउन तौरुबदना मखोगी हयेंग पॉलिसी प्रोग्राम दे सोइरकदरा हैना मखोगी इंडिया गी मखोंग मखुत पुनसिनबरा हाइबगी अदुगुंबा कनोमा लेब्रा हैना कोइ सुम सिंगनै मसी फोंगलबदी हाइब नते अदुगा करिगुंबा मखोइने एक्शन लौद्रिबसे कुदमेना हाइबदा सुगी मतंगदा मयेक सेंगना हाइदबा सु तौरिबा कांगबु सुंगना नोंमै पाइदना फोंगना चटपा ngасagi akiba akihal khulan tawba masida india gi security force na yamna lenient obi mong da tawribase india government gi yamna lenient obi policy ado ground da retranslate tawbra in su khali aduga hojik atopa ma da popular government se amuk semen su khalase sabwa ada aikoina amuk singdari ba mana popular government se semak matam se da makoi unified command si madura no bula ka chief minister to pirakadra mongon the freedom pirakadra dgp hapa chief secretary maro irba gasagi kan to godri ba thok to godri ba ki posting ji thamye mi sing ji aidi kya pirakado bu sum mande kaina da center na sum se remote control oina sum to nung ba adura ga chief minister do hayeng ano chief minister ma la eng khalase mana mu kan unified command gi chairman ju oidra matam se da mana central gi forcing hilo order tawraga koi gi peace porkna bagi damakta kuki gi leibe area sing hida flush out tawbuni khangde crack down tawbuni khangde masi torok da mangonda handicap oi gani ana da mai tong khalle hariba aduna india everything si india government gi policy da lo independent tawba state government gi lakadriba popular government na karigumba yamna center na haibai koi kam what me koi effort tawge an haibungamba adudi BJP की सरकार अमा BJP लीड तौब सरकार अमा लागदी अखोई मदु एसर तौब ngangbodo mande करिगुमा BJP नतब अतोपा पार्टी अमगी सरकार अमा लागदी नावाई से खुदम होना हाइबदा 2002 दो और माले मोइबा लाकने तौब 2 दर 3 दर म तौबदु बवा दुदा असैगे मतमदुर कांग्रेस की सरकार इबो बिना चीफ मिनिस्टर मतमदिदा नोय सेंटर हाइनिंग बा हाइजुनो अखोई मणिपुर दी अखोई we have a different problem ma sangba yaro ya dana keno tawgidana ka thingi hariba divai tong assert tawbu se BJP na lead tawba sarkar ama la aga de ekoi ngamoi aduna alternative si ngku matam sida BJP su moi gi political future manipur da BJP ki sarkar ama la hening bani na hauji thambani khangde 2027 ge matong da thambani khangde madu oina bai damukta BJP da lead tawba sarkar ama manipur install tawba je BJP की सेंट्रल BJP की लीडरशिप की दी अपामु ओइगदरिनी अदन असिगुम मयाम से दai खोइना अदों गेस तौबनी खंगदे ओइरको याबा मयाम जे कोइ सुम खनरी मने को अदुबो खनरिङै मतमदा मणिपुर गी लाइबा क्राइसिस से अदुम परसिस्ट तौबा रिलीफ कैम्प दा लाइबा मी सिंगसिना यामना का हेना वाबा अदि मणिपुर गी रिलीफ कैम्प दा लाइतबा मी सिंगसु होजिक से फेरे हाइरिबनी पोट की ममन से तांगबा कोइ गी नाउ साउना सु हाइग्रे तांगबदा नतना अखोगी पर्चेजिंग पावर से पैसा से लेइत्रे हरिबो पोट लेबगी चांग से एनी कमोडिटी चांगदबा याद्रबा पोट ग्रोसरी की दुकान भाव पोट से 50% यौना हेना सित्रे हरिबो चांगदबा याद्रबा पोट से भाव अदुन मसिगी केनो मयाम से करम कांदा अफबा ममाई ओलकदगे हैदा खोइदा नॉर्मल से लेरबा पीस हजलबा मणिपुर दा टूरिज्म की ओइबा मपानदगी मी लाकपा मदुना ngसाइगी सम टूरिज्म प्रमोशन दुसु लाकपा याय बिजनेस तौबगी एनवायरनमेंट अमा लेइत्रगदी अखोइगी कनोसी मणिपुर सिदा इकोनॉमी से फरकनी हाइबगी मोंगजी होजिक लेइतबा अदुना ख्वाइदगी द नीड ऑफ द आवर डी अखोइगी कॉन्फ्लिक्ट से लोशन बसे क्रमाइ दंग लोशन गदरगे पीआर दा तोरगा लोशन गे हैब्रा नत्रगा पॉपुलर गवर्नमेंट तौगे हैब्रा अदो व्हाटएवर लंबी दो पुथोक बिरो वदो खने बिरो नेने बिरो ngasi कोपोमी की तौरिबो मीटिंग दुसु वरेप खर दिल लौरमगनी एन हाई हजि बौरी अखोइ लाउथरप थेंगदरी मदुगी वरेप तो भारत सरकार योहनबा अखोइगी गवर्नर योहनबा मुसुंग अते स्टेक होल्डर मयाम दे योहलगा मदु थबक तो उथोकनबा अथुकोइ मूवमेंट अमा तौरपसिसु यामना फै अखोइ तुमिनना एसुं वादना सफर तौदना सुम लेबा अखोइगी खोलाव अमा थोकतबाइसे अखोइ adum wajage adna kari hai meter on daran from bai tare ne ko we want to suffer adu koi suffer to roi hai tar ga de koi law ta de koi
ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯎ ꯂꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯏꯜꯍꯜꯂꯒꯁꯦ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯦꯄꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯗ MLA ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯖ ꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯨꯛꯀꯨꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯃꯣꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ PI ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯎꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯨꯔꯒꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯧꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯗꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯗꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯄꯥꯝꯃꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯏ ꯈꯣꯝꯕꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯞꯄꯤꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯑꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯣꯏ MLA ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯗꯔꯈꯥꯁ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ क्लेम तौरीदना को खराबना अदी खराबना है कनो गवर्नर तौगदबू अदू तौगदबू एनीवे बोरे मोगी कनो अपामदू फोंदोनबगी लंबी अमदी लई लंबी अमदी तौरे हैना लौब याय अदुबू हौजिक लैरिबा कनोसिदगी आई ममांगदो थमजबदुनी हौजिक पौजाउनो थमगी अदुना असि कनो तौरोइदबगी हौजिक हौजिक ओइगदबा मानदबगी वाफम सिंगुदी थमग्रे अदुबू ngasi chahi ani pharpagi matangsida akhoi manipur akhoi tampakta leibasing maikei degi su akhoi achauba mifam yam mifam panghoktana kamai tobu kaido bai du khanenaba mayam de leiyadana ko adu sigi matangsida aina thamjening basi akhoi gi praja singi अनिंबा पांबा अदि प्रजा सिंगना नुंगाइतबा पेंदबा मयामसी अकसी तौरदि फनी सुमाइ तौरदि फनी हाइना फोंदोरपसिगा अदुगा अखोइगी मिहुत ओइरिबा सिंगसे असिगा
tuna chamina bagi kano aso maram amadi darkar lei adu moi kano gi di kuki ju kamu gi di moi gi di adum praja su moi gi MLA su iman mana bodona tawi adu akoi gi na mana bagi thabak si kya leibu ude adu na masi akoi gi su sab mana ba kano da one voice da haitare mana ba konjel da akoi masi gi moment sima to bugi tangai phato lei adu mana tawrakan di masi adu raga di akoi punna to minaraga di akoi leiba awa se kokna bagi ano balambi ma gyap da su karamate mo gi ni hanai thamde okay oza koi yam phajaba koi points pa ma ozana bokhat pi thambi ai oza jaw budam lak tige oza koi gi project irang se kamaya lotion gani hai lak masina PR or popular government ne lak pasida popular government ama lakan da koi gi hanigi leirami ba koi irang sida masi lotion bada ajoba koi gi thodang loba ngam dawribra natraga hanigi phibam da dum leidawribra maram de mukseme na khan taraga so koi gi hanigi dum mayam dum oidawrim da na swai da ahong balak ta hai posam su lei da kamaya lotion gani hai bas da swai gi moche PR or popular government kamai thambiding oja last the PR to lotion da yar at the end ko other BJP gi tactics se unpredictable over yam yaw akoina khalubuna ama orekpana ama ko ara vote ti tawte yaroina vote ki matang de aduna masigi hayeng some sort of a constitutional crisis lapadi yaro dabni na vote amni tawdori bini na sigi mamang de obviously lokthok te yaroin khale ko aduna hayeng kana angkang ni any Tom Dick and Harry BJP gi keno embe bagi president obe amek te mi map hapsel ku juai nang matam khar payo tha to bodi adi matung de bol la su adum la ke ju yare aduga I circumstances to worry ni ko ana tha to ta Manipur gi irang lu ni ga di ai de thaja ba yam ti wala ai tare ana 1 year gum basidi adum obviously PR rim lai ni ai adum di kitang ai kena da khanjabe assessment haja tare maram di tawdo thabak to yam yami central government lu sindosh moi nan lo thokre koi gi smai to na amisana hayeng adu tang adu dagi kena to holani koi gi free movement to le to ri roje adu anga ki lip service na yam hen manina moi ju mini adu akhoi da sanai ba politics kari no have Manipur sanai ba politics kari no have oh yes kase yam ju have gre geopolitical issues me amale adu masan ta ba aduna India government ki yam have mana moi ju interest ka lai do ni towards the Myanmar awa hai tare ko awa da yeng mata ni ken awa je ma ta sen hai kan di malem da kwai gi mineral rich oba kwai gi pothok pothok poche akoi gi anything from forest wagera mineral wagera sana wagera nung wagera you name it tik wagera ko kwai gi petroleum ko adu gi ngai kala dan gi project kai na highway gi do ana China gi interest lei मैं मुझे इंटरेस्ट लेगा तो नहीं इंडिया जो इंटरेस्ट लेने जा कहीं मुझे उसी ट्रेन नम से लाइए से ट्रेन से पावर कान से तो इसे कोई की आवाम से तो इन्हें ट्रो आवाम देखिए समझा कि तो इन्हें हमको अदना एक इस पॉलिसी की जो नेशनल इंटरेस्ट का लेने और इरान से लेता है कि वो कोर्स कमाई तो क्या है ना मुझे कोई की यूथ की ताली देती हैं अपनी ना हायंग कुकी साइट ना कुकी की एरिया देना मैं हम वो मुँह पुंबिरानो को कहना मैं तो साइट ना मैं तो रिस्पॉन्सिबल हो रहा नागाई साइट नागाई कोई भी होगा मैं तो तो रिब्रा कोई यंग भी आपसे अन मसीगी इश्यूज़ इंचे लेता है कि what will be the interest of the Indian government having सिले इसे तसेंग हाई ताकि मैं आपको कमेंट होने थबक से लोयल सिंगे हाई ताकि 48 hours 1 week तो याम लोशन भी याम याय but initiative से लोग से नाकी अकोई की यामना ताऊदे आदा बा name secure बा नाकी बयाम पिलन नरबे कितंगी केनम you throw the dog a bone ने तो कोई शरू मचे कोई नंगा तंग सारे कांचे तो चिन लेप याद नहीं को माइन तो फिल्म तो अकोई some sort of appeasement policy तो मते कोई खत्तोरी but मनुंग दले larger agenda तो जी मी खरन दी उदबरा हाबी क्वेश्चन दु वाई ने अकोई द divide and rule तोरकांच द India government की करी कुदोंग साबल ले number 1 चीज़ उतारना वो मथौता है ना अचुक कोई ना India da since partition asuk koina irang tholi je kari gino today is complete 2 years natra see wo lakshan bangam je kari gino with all the 70,000 plus troops paramilitary lady army lady BSF ITBF
CRPF you name it Manipur training ground oiribra adagari akoi population da akoi gi civilian la kuntra am keng lebi da la am personal le ta gadi kai problem le do no haba akoi gi ngak ke ngak ta gadi adu ta gadi mobile sendom yauri aseng to do yauri thawaina akoi keep the pot boiling haidar akoi gi ai ne haijaba yen ba ani kauna halakan se mayam na chum yeng do nakan sen ga thana kan ji kan to kan ji ko na ai na phaning matam ani mag le phaning phabe when both sides are exhausted ta gadi ai kushi shu leidna and Indian government ki might chi da Indian government ki power si da Indian government ki budget si da Manipur keram to hange keram sadi pro ke miyam gi le phange si matang wa lo hai ta gadi anytime to we are pulling at the heaven thawin to hol si why do you keep the pot boiling sigi tongan ba manam khadi lerem gani but it is best known to Ajit Kumar Dobal gumba hoigi leidna adege sele lebiri ba hoi governor sai ko gumba mogi DG gumba maitei gumba som hoigi keram yo indigenous oi mi mo yo hai ta na yam phajana panbiri ba hoi Manipur je an masi je hoina ye khandara kan sa he next government sema kan de mem na khubi thada ba kan si da kitang khalla thada haninge ta de hanaki tawri la se kanan tawgibno akoi su nungai hingjerakpa akoigi tourism sayaman haibiriba tourism do jikti hana tourism lai edu to ya ta Manipur chakole foreign ban laktana khotana myam yeng khotana te hujiti tourism tawta gadi akoi war tourism mu tawta ba akoigi keno haita ne kuki site kan naksana pubi ge adu ga nomai ka pri si kana ko sina na nai kan adu ta gadi akoi Manipur gi le film si karamba jaga da chakole ge sahi kun kutra han akoi back halaw ne sigi back han base thawina hanbagi film lai ta gadi we'll find out in time kai guna kan di nahan gi just retired judge amana head over 3% kano gi commission inquiry report am tori si violence ka main to na break out to no have gi committee report am dilai bikala to wai ne ana hayeng kai umba popular mem na am pam na hina ba popular government ai ngon ki ai na hai do ai kitang I ga ai hai ana unpopular government si lapa kan di mathang lapa kan di si gi kano se miyam na yemu mathau tai but let us learn a lesson from this time from this comment okay sir okay yam phasana thambiyo jana akoi gi tasen hara kan hujik hujik lai ko se mabuk chen seng de pot sim lai re in the government ki interest makoi gi kari khudong chaba laibano haibagi divide and rule policy chana bagi pot sim lai re soi matang da lakta ragadi kari no moin tawse hai kan top official hai tar hujik lai sing son of the soil ampo yaw de to be honest aduna manunga tawi pot city policy te kai no haibado makon hena khangani ne ado size dai katang relate taw jara kan oja aro begin jada ba keso lak chaning oja atamana PR se koina kari guma some sort of interest kana gi oina oiragadi sakana se tharaki boy taragadi koi hujik hujik popular government sem da bi lai se form tawna bo hona bada center na si harauna yarakadori bra hai posem ju meeting am khak sawe da kamai thambi ninga कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप ना कोई मणिपुर की क्राइसिस से कमाई तो उगे दो अखोना लीडर्स अचौ अचौबसिंगसिना हाइबसे अखोई खर तारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दी वाबु इंगांगांद्रे तुमिना सुम लेखरे मणिपुर की इरांग से थोक्तबगा चप मानना अदुम अमित शाह सिनै हाइबे मोंगदा तुमिना सुम लेखरे अतै अतोप लमदा इंडिया की मफम अमदा करी कनोमा टेम्पल दा चपदा स्टाम्पिट थोकदा मी सिरजुमा अदुम ट्वीट तवी नुंगाइतबा जुम फोंदोई अन प्राइम मिनिस्टर सिना इंटरेस्ट लौदबा असि वफम जिबा मसिमा अखोई मरम जे करिगिनो खंगद्रे अखोइना करी मणिपुरना करी अरानबा तरुदना अखोइगी असोइबा करी लेबदैनो माना असु यामना अखोइदा इंटरेस्ट लौद्रिबसे मसिमा क्वेश्चन मांगनी अदे अतोपा हुजिगी अमित शाह होय करी होयना हारिसिना अमित शाहना हाइबसे भारत सरकार nganguneना लौरसे अखोइगी खतनरिबा कन्फ्लिक्ट से मान उबद लेगेसी प्रॉब्लम नी गाना लेगेसी दी करी है हानदगी मोइदी कुकी नगा जो खनै अदि कुकी पाइती जो खनै मैतै ग पंगन ग जो खनै मोइदी खनदना लेबा कांबु नि मोइ खनबसिदी इज मखोइगी हैबिट नी गा हाइबे मोंगदा लेगेसी की मोंगदा उबा मनुंगदा लेरिबा अंडरलाइंग प्रॉब्लम सिदी मखोइना खंगनबो हनद्रिब्रा खंगगा मसि खंसिनद्रिब्रा अदुना याम साथीना अखोइना मसे मखोइगी परसेप्शन से सेंगना खंदबना मरम ओइदना मखोइ रेस्पोंसु अदुम डिफरेंट ओइबा अदुनी वारगा तोक्सेगिनी अदना सै चा करे हाइ पगजिन चाउना हाइ दबाइना मोइ जुम का येलनी काउना बदा वारगा अखोइ फादोके मतम फादोको दबाइना ना
मको अखोई से गे हानरिबा सुनरिबा खोगे लाइफ की वैल्यू से कईमता लेतबा अखोइना वारिबा से मखोइना कईमता खंगबिदबा अखोई मणिपुर वाये से भारत सरकार की लीडर सिंगना कईमता खंगदबई मोंगजो सुम माले हैतारे अखोइ से वाबदी वारबने हरिबा अखोइ वाये से मखोइ मनागों की यौना मसे खंगनबा मसु दरकार लै अदुना मखोइनि येंगबा मियेंगदुगी मतुंगिना मखोइगी परसेप्शनदगी मतुंगिना मखोइ रेस्पॉन्स से लापनी अद रेस्पॉन्स से लाको मतमसेदा अखोइना अदुम उबदा मागी ओवरराइडिंग इंटरेस्ट अमा म्यांमार से फावरगा कोई एक इस पॉलिसी दा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंग मसीदा कोई रेलवेज की खंगदे एशियन हाईवे की खंगदे मसीगी विजन अमा लेबा दो कनेक्टेड होरगा ट्रेड एंड कॉमर्स स्ट्रेटेजिक होइबा इंडिया की रिलेशनशिप अमा थमनिंगबा इंडिया सिसु जस्ट एन एक्सपीरियंस ने हरिबा इमर्जिंग पावर अमा होइबा मखोइसु मतम अमदा वर्ल्ड की इकोनॉमी की मनोंगसिदा पोजिशन अनी सूबा अहम सूबदा लाकनी इकोनॉमिक ग्रोथ 6% 6.4% का लाखुसिदा नोंगद नोंगदी इवन चाइना बाबू ओवरटेक तौनी करायना कोई पाजरीबने है यूएसए बाबू हेंगने अदना मधुगी एस्पिरेशन अदु लैमन मतमसिदा मागे लैनरेबा नेबर ओइरिबा म्यांमार गुंबदा माना करीगुंबा एक्शन अमा लौरगा मखोइगी विजन दो कायरकदरा कायबगी कैलकुलेशन से सोइन तौरंगनी आज खुद मैं हजिके रेलवे की लाइन से थंगे सिंह हजी इम्फाल फाव की रेलवे स्टेशन साग्रे थंगे सिंह इम्फाल की रेलवे स्टेशन गरांग नाजे मिजोराम के आइजोल यौग्रे रेलवे की लाइन से रेल से मैं ट्रायल रन होग्रे इंगसाई हेडलाइन येंगबदा जुलाई दगी आइजोल से रेल न कनेक्ट तौरगनी रेल न कनेक्ट तौबसे लम अमा इंटरली इकोनॉमी दा अहोंबा अमा याम थु लाकदोइन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से कोई बाय रोड ना पुबदगी सरुक अहुम थोपा मरी थोपै मखादा याम हंथरकदोइने हरिबा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन द मतेंग होइबा अदो कोई मणिपुर की सिना मरम अमनी खंगदे हजु फावबदा जिरी इम्फाल की रेलवे स्टेशन सिबो हजु यौरप ngamdri अदुगा अखोइना सुम थेंगनबदा जी कनोदगी अखोइगी इम्फालदगिना मोरी फावबगी रेलवे लाइन सिगी कोई सर्वे लोइखरे इवन मोगी अलाइनमेंट फावबो लोइखरे अमसी करिगुंबा इरांग लेत्रगरि मसीगी रेल से लाइन से चखरगा म्यांमार फावरगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थाईलैंड बोर्सु मलेशिया बोर्सु मसी मैमजे इवन वियतनाम अमाजे कनेक्टिविटी तौरगा अखोइगी ट्रेड एंड कॉमर्स मसुंग अते अते चौखटनबा अदुगी विजन से लेजरिबनी हरिबा अदुना म्यांमार दा लेबा चिनगी पीसिंगसिगा गसेगी नत्रगा म्यांमार की लेबा एनी इवन मिलिटरी गवर्नमेंट सिबो होबा करी है इंडियाना हजिकी मरी से सुम फनबा जुम थंबा पामी कनाडा मसीगी इंडिया की जियोपॉलिटिक्स नत्रग मागे स्ट्रेटेजिक होइबा मागे विजन दुना मरम होइदना अदुना मखोइना इंडिया गवर्नमेंट की स्कुंबा मागी विजन नम लेबा मागी एस्पिरेशन सिना मरम होइदना सी मणिपुर की शांति हंजिलरपसिदा मसीदा मसे करी है बाली की हमें होइबा हाइगदरा सो वी आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड for the sake of India's geopolitics or strategic interest haiba adu pawa ko yona khana ba yai hariba aduna aikhoi gi masi amarom dadi aikhoina nangi na sumang je na sana sitra gari kanan sipi ga dage metei pawro lei ko ada bala sarkar na sum PR ni na sum tobirak tragadi aikoi praja gi keno su kholaw ma lakta ba yaroi पॉपुलर गवर्नमेंट थमगा पॉपुलर गवर्नमेंट से नकोई एक्शन लौदब यारोय शांति पुछलक्तब यादरोय हाइदना मजुगी प्रेशर तौबदा PR की लेब गवर्नमेंट दी पॉपुलर गवर्नमेंट प्रेशर तौबनदी खतंग हेना लाइब्र हाइना खाली अदु मसे लाइब्र हाइना हाइन खाली जे अदा लाइब गवर्नमेंट ना होगिबा बिरेन की सरकार दुमाइ तौना सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडर सिंगी मवाई याउदना करीमता एक्शन लौदना अदुम लेबोरगदी अदुदी एज गुड एज पॉपुलर गवर्नमेंट दुसु कइम कानदे हरिबा अदुना मसे क्वेश्चन मांगने हजगी सपोज अनो पॉपुलर गवर्नमेंट लाक लेरगा लाकदोइबा लीडर से विल ही बी एबल टू असर्ट हिमसेल्फ अखोइगे स्टेट की इंटरेस्ट की दमकता एक्शन से लौगनी गाना हाइबा ngamgadra अदुना खोइसी यामना चममनबा कैनो तौबा क्वेश्चन खक्तना पुनबा दुमाइ तौना यामना
kari tawgadage tahong khangdaba adumagi situation amda leiba matamni adubu aikoigi first question aikoina haigadabdi restore normalcy in Manipur masineba majige kanona PR no oige oyu natraga kanona oige oyu the even PR governor or su central government su ekoi prajana leptana ekoi sati pami ekoi normalcy pami kukin ekoi right ka ibasi ka anbe yaroi base mase through kari hani koiban koige rakesh so yauri si amaramda human rights koige piriba rights constitution piriba rights ka equally hana even mokoi su party semaga ekoi kanaguma akhangai loge keno singna chalaga zum thangat pa zum thangsu thangalamgani amuke hena mase thangat pa darkar roi supreme court of chapayai we have to hold the government of India accountable mase moina fail hoira koi to mina lebe yaroi we have to hold them accountable line adumai tawnai aroi boin thamjage oh yam ngai jo za ten tak na hujiki uzana pokhat ki mati am dang lak to go za koina central government gi magi response to Manipur crisis se base effective so oi ta base basi hai tare koi sincerity question chu mayam lai hujiki geopolitics mayam pusin ba lai hai tare singma tongan ba interest mayam china thawoina magi response effective se oi da bi so mara moi ni na khan ba kai tham bidding sai ada ai hai ge ne mas ma khoina ai khoi ge se yeng ba mieng se perception se khar lan perception to point to hai bai khoi ji legacy problem and inter tribe conflict join we have ada inter tribe conflict to manung da lai ba illegal immigrants singi se lai ba illegal immigrants sing du su thangi seng we de Myanmar ga India ga yeng ro ga de Manipur jeng ro ga de Manipur is just like heaven go mane ri ba masida go me khudong cha ba kya phangi adana Myanmar de especially sin kambu ji sida la ga leiba adana makhoi gi kari climate ta khangde ngasai government gi facility khangde nuai ba economic ki benefit cheng lemna phangba scholarship phangba job ta reservation phangba benefit mayam phangi hariba aduna ngasai gi Myanmar de gi leiba chin sing si sida pull factor amasu leiri ne hariba asi mayam si udaba adagi da laiba ta kano sida ngasai gi drug lord singi mukhui finance yaurumoi haibagi wafam dai ponte their interest is hundreds of crores thousands of crores the interest lai ne hariba madu gi interest na mara moidana Manipur government gi live program natraga bharat sarkar live program sin makoi interest hokuni na makoi interest to protect tona ba makoi su tooth and nail da makoi protect tona ba separate administration leraga di moin free oina popi thaba yaraka do ini free oina drug trade tarpa yaga do ini aduguma behind the scene kana guma khara su leirambi ya na dumai mayam chingdei dina ko drug ki trade se sisu one of the ado mas high cause mayam se bharat sarkar na masi khangsin na da ba dumai na koi inter tribe conflict oina ira ilaina yamna simplify tawna yamna simplistic oina uba masi sisu aidi langani na khali ada everything depends on India government na ekoi Manipur gi leiba conflict ki situation je resolve to bogi makoi da kari wakhal lege je masida adum depend tawi koi nok chawgro se jo within 48 hours the problem je solution bi hai na je rago political party khran su hai ge lai koi pam da hafta am problem solution bi hai na adu that may be possible ngasai gi adu da casualty khara thok pai hai adu you have to pay a price karigumam thok to you have to pay a price nothing comes for free and there is no free lunch ai tare kwa aduna tawge haraga di loina haisi oithok tabadi nate but there has to be a price okay baza koi tawge haraga di lotion base adum yai asi koina haraga mayam sida sum akhang hai mayam na jana suji ju phongdok pidi lotion ge haraga lotion ba yara bani masida lotion da bagi wasan hai tare koi mayam nei nara kanda koi sum chang thara kan leibe pochi mai seng seng da be pochi am laibak thi hai tare duga Myanmar thokliba hujik su tongan tongan ba koi neighboring koi gi kano hai tare country sing sig Myanmar thoiba conflict sigi mana pir ba impact se koi Manipur da ma intensity se kyang wang have pochim jo koi na mai kai mayam da gi dum nei na kanda koi gi when it comes to geopolitics mayam nei na ka lai swai gi area se su ai aroi ba gi round gi se wazara ke se waza hujik leire pochim mayam ama mai seng da be pochim mayam leire lotion gi haraga hai bi yaro poche lotion da dum leire poche leire adu tar ga hujik si popular government si pak lak pai poti koi haijaraga su kano da lakpagi post di koi mami se samna lebe post le duna PR sina sum thamma kanda
adu amuk chu question lei se koi popular government se la akanda hanagi duna adum form tawra ka de hanagi hamu dum ta ta ra ga di thodokna kana bu uroi da bagi muk laibak tib se dum oi doini hai tare aduna koi gi PR se sum chana ra la si mi state se sum thamaga koi gi 2027 gi election je hai tare masidai da ama koi na ngai bana si gi post da Paradra swai da sum tawraga manung sida matam khara pi da kana PR gi manung sida hai tare sumani yengba paradra have gi post sum mayam hai ne kamai tham sumani sigi koko minisin ba khoi gi miyam convention da punna warep taratret point taratret hai tare madugi kano man lawi aduna masida su moy am phajani ha na han ba warep da moina masigi manipur thoiba crisis se masigi full responsibility bara sarkar na logo bani hai ba fo ma hai adagi amana kadoge da masida moy trate si hojik le ba wafum hojik le thoi problem si ka mari le ba ngakani lo ri sing se aduda aina matang sida moy ki si loi mak adi chana ba ngakani adubu masi ngasai gi popular government le gera PR le gera hojik le ba bharat sarkar gi attitude toward manipur se masi change to hon ba mo darkar le adubu sigi resolution tarate se laure hayeng di change to krani adu mukti nati adum oina mak hai ba warep tarate se masi thabuk on thok na ba loina na akoi gi bharat sarkar gi hojik lai ba akoi gi samvidhan da i ba akoi gi bharat gi samvidhan phajagar poni malim gi ulai ba tai le ba samvidhan sing gi one of the best constitution hai ba yai sangdu sangba aduga kanu khuding maki masa khana khani iriga leiba adumba constitution ni aduga ai motadi hojik bharat sarkar na manipur to bose masi chapchana akoi constitution da hai ba magi kanu do spirit to madu ngakna satrabani haine hainingi adu ta sena mo ngakna chalegadi akoi micham praja ki hak magi fundamental right to madu ngakagadi ngasi ai bus to ga kano satna ga che impal de mabu lambi se sabba ngamna bagi lambi sin bai jimoi mathau ne ba guaranteed right ne hai ni adu tongna bu hona mo ek lai be de shwas pona mak thala da madu to bugi tangai phadaw lai he ba adu to de biling there by akoi gi kano se constitution na pi ba miyam praja gi hak tu pi ba ngamdri en hai ni bu ko aduna masi akoi ngamgani akoi soina mai pa kani na khali kai provided akoi na masigi kokomigi warep plus aduga masigi thabagano singa se masi thabu thokna ba akoi kai kamai tawge de have di akoi warep on lo ya ba thabuk na te madu akoi kupna akoi tana matam gi tana dana tawraga akoi gi bharat sarkar gi attitude aranba attitude mogi motive ma le mani adu akoi de di kana da ba moi du kana ram ba ye aduna masigi motive se hongthok na bagi lambi du da koi kok chungjina dana khangai chungjina dana kona boda koi shoi shoi mai pakani aduna ngasai gi mathang gi lai election gi 2027 gi ngai ru bogi mu hota adu di he na thengda ran he na wa bo ikhrani adu gi mamang da koi solution ma porak na ba koi mi pum khudi ma koi akhangai khudi ma chungjina bagi dangai phada bu lai hanai thunde okay yam ngai je ja koi gi sum sang ta kra di khoi kaino ta na hora kana popular government si akoi gi khara sincerity with sincerity hai da and with purpose akoi manipur gi idea ko manipur se sigi da kai da na ba santi purak na ba tawba ngam ga da ba du gi wakhalon chen ba adu ma popular government la ga su hani hamu mu du na ta ba ama sem na ba koi chungsin na hora kana ba tam se lai ringai da ta hobun hena kana ba pandu na mahiyan ke ne ha ba gi photo jan thami yam noi je ai oza aroi ba gi round je oza paujel chawba da oza ai akoi gi kano da gi appears tagi ama khaktan la khoi hai tare oza da question ji am hange aduga si mayam gi su apam hai ta dum hangaga leba thaja ba se sincerity keno se wat lam dana akoi huji lai se kana roi da ba mangda mangra tan ba haidu ga mana duira BJP ki lila da mayam se thung wa halaga politicians singna nungai ba haidu taradra hai ba se khoi yam de chamba mayam china dum last se sum ta ba hai tare sigi pose kamai tham bining uza political party ngi interest di mai da power ne sakti level tu ne ko aduna bureaucratic khoi gi money back party ha jaw tare Congress wagera adagi BJP wagera anything makoi di side amagi sadi chapi magi asok ne amana number ne samane akoi gi honorable chief minister biren hana kanone Congress ni leimam Congress lak ma tani BJP koi gi all wine in a new bottle but the bottle to ka saina hajo samane ko ana akoi ne isana wajigi hai report sida politics to pakan sidi
karma politician have a kanji akoy na khanma kanji da karma politician khanma mathau ta ge have a question am la tikadar gi akoy gi kano pesa par kana chen long thok kana lei bi chana bim le phai lei bi ro lei ta ka su akoy pesa lo ta ka su akoy na pamba akoy thajabi aba direct haiba gyan ta ba mature ba akoy bu akoy faza ba lo simi gi da hai MLA amagi mathau ju kai no ba ai hanjai hajiri je koilas thaw sunte ching in masunte petrol kerosene in masunte ba mai mathau to make laws karam law no have kana government school phatre manipur da kamai to sige yengelo natra lab sin kamai to na lai tam dori lab sin kamai to sa dori adu ta ring ami sin mi akoi lomi sing le sing se kamai han fagat han sige high policy to have ne ba lanai to have ne ba khunai gi to gen thulai no mo ja adu khunai gi to ge ta gari moi lanai to le wai ne ba aduna hujik akoi no wari su akoi gi center gi yakai yang kan da akoi gi circus da akoi gi round nama tau kana mayam hui hodong mayam pai kan chung le na mana na som chung kan tau kana chung sana do lepu kan tau ga manga tau lepi adugi phiam du di tau ta ga di adugi political wakalon mathona moral spine hajab ta yanglen saru hajab ta adu yaw ga ta ga di ala chal ro kan ji da yes sir ji an tau le ta ri tu kitang nupa mo ne ai ko ndi ko gi lebak interest manipur interest thok to ne noi na kanam haning ta nawal de ko lo to ko ne ha gi ko lo thok to ngom ta ga di phajro draba ana ko regional politics yam mathok ta ha ta ga di ko na mingon nga sa gi two sides of the coin do adu nat bi da ko isa gi regionalism manipur gi leba ko gi tongan ko isang sa hybrid ko isa interest to yogo chana ba adu gi nga sa gi matam du leita matam lei di lei ado tok ta ko su akoi honau ma thok ta akoi gi hopes and akoi aspirations sing di akoi ni isagi political party ma akoi gi lebak si phanaba manipur gi phangnaba sigi dong ta akoi regional politics hajab ta like oda sai ma ta gi da kwa sana nam tang lak saw ge popular government se akoi attain near future line hane karamba popular government la hani se hojiki in the near future there will be no unpopular government adum dai hayer ge kari gi no hakan di ya gi re but the damage is too deep ja akoi gi haidi hane gi se koin haidre all wine in new bottle ki pose lai du ne ba adu anoba ma koin lakti tu ne koi theng ban ngan be gi wana dana lakta di karmai no hening ep to ja tambi si akoi to hana gi tori ba irang sing sida akoi miam du khange adu government sem ba haibdi akoi gi thongne popular government ama sem se hai ta ga di yes akoi ju politics to phajna khangse miam akoi gi tha to mihut ki my quality khangse akoi na vote thada ba kanda hayen ko na phajaba lenga ama lakna na ko na ba hanne ki phatta miam sing sigi para ma oina tambi ro kan sida anoba tungi dynamic oiba youth score adagi academics intellectuals miam khanba ngamba adugum kangu oina semot ala kan sida miam gi hoji ko shothari buje shothari ta ga su akoi hagot pa ngam kanda like a phoenix akoi ut aina bum le dena mai mak te indagi ta su mangram pa thore pukri thadagi ta ga su nga pa thore do adugum bagi kunai mo hena dam ma haje ge okay yam ngai je yam phajaba wakalon akoi gi ozana thambiro begi da akoi hujik se PRC gi akoi bengba tari ado akoi oza ahuma ki opinion aduga mayam gi su hai tare mo che hujik haije bai wani metra hum doi swai zaida ko ngasi gi tokel gi papers news phone ganda anong popular government am sem begi thaja sorry thaja blai hairaga su masidi akoi ya khiroi matam adum lau gi ni habi lai riba situation jena hai tare adugi moto masu adum lai ri aduna akoi yengba tare aduga lakadori ba popular government am sema aga su akoi thuguma tamda boi su khatang thengtharaga bo oitaraga su hana gi side koi witness oide koi ne peningai oide yamna mating leitaba kaino haibadum oikre handaki laiba posadi yamna akoi gi khara assertive oina thawak pangba ngamgadaba akoi khara khumang jausin gadaba dugumba mating leiba akoi gi firep chetna lawba ngamba haiba tare adugumba adugi akoi mayam puna maksum adugi asa duni koin tawrise adu with this no la koi ngasi gi dialogue program si matang ngasi tension jere ngasi gi dialogue su hawbi degi loi phawba saruk ya bidona pung phan be da makta ikai kumna jere panelist ahumak ozana pakishore ozara kesamdi oza paujel chawbu notice minute tv ka hangai ba kamu okay akoi sex plan hang birak pre aja ngasi gi akoi gi dialogue program si matang ngase loi jere hayeng kusung choi sodana pungpham simak tada lamdam se thoiba tongan ba thodo thok singi matang da khana naina begi tanja do koi gi dialogue forum na puduna lakjege miyam sung choi sodana mideng tabiyu pumma pumukana kurumje
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯐꯔꯒꯥꯅꯥ ꯁꯤꯇꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯔꯒꯥꯅꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯝꯄꯁꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 1000 ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯠꯆ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯦꯠꯆ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯒꯥꯅꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Tadi makai di pa makai buka cakap kan daga terap kan dari sampai ibu pabi. Mudi young minds ni, jadi try mana ada sih. ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯠꯄꯗ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯥꯏꯀꯅꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯂꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯕꯅꯦ ꯕꯇꯨꯇꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯚꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯕꯅꯦ ꯕꯇꯨꯇꯥꯗ ꯗ ꯃꯦꯒꯅꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯁꯃꯔꯀꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯪꯉꯤ -2°C ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ इहान हाना लिखिबा मेडिकल यूनिवर्सिटी अदुगी ममांगमुक्तदा अखोइ लेबजरिबसे मैम इंटरव्यू समकन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट फ्लोर ममांग साखिबा यूनिवर्सिटी मथकनि हारिबि यूनिवर्सिटी सिदा मैम उबिरिबा फीचर्स सिदा मांगबा उरिबसे हारिबा मफमसि द समरकन हाइबसे अतुकि फजबा मागी लेंस फीचर्स लैंडस्केप अदुगा हारिबा मफमसिगी ओइबा मा याम फजबगी अदु याम फावबगी पॉपुलर ओइबगी याम रीजन खरा लೈ अहमदा वर्ल्ड की ख्वाइदगी ममिंग चटपा कल्चरसिंग मनुंगदा अमु ओइबा आमिर टाइमुर की कैपिटल से समकन सिदा ओइखि मसिगी मथकता मफमसिदा यामना मैग्निफिसेंट ओइबा आइकनिक मोनुमेंट मयाम मुख 14th century की मतमदा सेमखलप्पा मोनुमेंट मयाम मुख मसिसु लेंगदना स्टेन तोरगा लेखि हारिबा मोनुमेंट सिंग मनुंगदा रेगिस्तान हाबसि पनबे रेगिस्तान जी की मॉडल लौरगा हारिबि यूनिवर्सिटी सिलेक्टनेबसे रेगिस्तान से थियोलॉजी की यूनिवर्सिटी अमा आदि देन इस्लामिक थियोलॉजी की यूनिवर्सिटी में देन फिलोसॉफी की यूनिवर्सिटी में मॉडर्न साइंस की यूनिवर्सिटी में अहुमसे ममाई अहुमसिदा सुमाइना लेयेबको अदुगी मवोंग लौरगा मफमसिदा निगतने सिगी यूनिवर्सिटी की कैंपस अदुगा हारिबा मफमसि अदुगी मतिक फजबा हाइतारे मसिदा मखा कया की लई म्याम मसाले अदुगा सिटी इटसेल्फ से अदोमना लापियगदी अदोमना उबुदोइसे से गार्डन नम दुनुमेबा बट हौजिकसिदी विंटर सीजन नि अदुगा माइनस ngakta chatpa hojik degree se aduna hojikti lei na mana sate khara da sate ko adu hojik hai mufum je ma explore to minasi aduga hojik nei ba